Hvala, baš mi je drago da je to neko ipak pročitao, mada se radi o časopisu koji nije u puno međunarodno indeksiranih ovih baza podataka. Onda bi mogao krenuti ako se slažete. Evo, pa moja tema je bila prikaz slučajeva, to mi je bilo dosta zanimljivo. Taj pojam prikaz slučajeva, pa sam shvatio da se to možda traži ono što se u engleskoj literaturi kaže case series, pa onda ću vidjeti da li sam to uspio napraviti. Ono što bi vam u ovim prikazima pokazao, to je šta sam ja zapravo radio u posljednja recimo 4 mjeseca od kad sam se vratio sa mog covida. Šta sam radio na Svetom Duhu, šta sam radio u Dubravi, kakve sam pacijente imao i šta sam ja zapravo tamo vidio u toj Dubravi i na Svetom Duhu i kakvi su to pacijenti bili. Evo, ovo je prikaz slučaja kojeg ste već danas čuli. To je jedan mladi gospodin od 40 godina koji je 10 dana prije imao febrilitet. I ono što je kod njega zanimljivo i što je važno za napomenuti, što se govorilo i u prethodnom predavanju, je taj PCR test koji je bio negativan. On je zapravo dan prije hospitalizacije napravio PCR test koji je bio negativan. Na dan prijema je bio psihomotorno agitiran, stavili smo ga u izolaciju, nakon toga je razvio konvulzivni epileptički status, prvo je tretiran diazepamom zbog te agitacije, potom midazolamom, a onda smo dali i levetiracetam, poslije smo mu stavili i sondu, pa je na sondu dobivao dalje drugog dana levetiracetam u tabletama, s obzirom da se morao još dodatno sedirati. CT ovako kad gledam sada je bio uredan, mada ako po nalazu, ali kad gledamo ovako ovu sliku, pa možda to ipak, ovu gornju sliku, ako ne vidite miš, vidi se miš, pa možda tu ipak ima malo edema i ono što sam ja unatoč svemu tome napravio, to je ta lumbalna funkcija koja je pokazala blagu pleocitozu i blagu proteinorahiju. I on je jasno premješten na zarazno i sve je to dobro prošlo i to je bio recimo moj prvi slučaj i ovo su njegova pluća kako su izgledala i tu baš nije imao nekih znakova te jasne pneumonije, poslije smo vidjeli da je imao blagu pneumoniju na kontrolnim snimkama. Ono što možemo reći, što smo danas već prošli, encefalitis se može javiti i kao posljedica tog pojačanog upalnog odgovora, direktne invazije i postinfekciozni encefalitis također može biti jedan od uzroka simptoma. Sad, onda da vidimo šta sam ja radio tamo na svom odjelu, na Zavodu za cerebrovaskularne bolesti i intenzivnu neurologiju. Mi smo od listopada do prosinca 2020. godine imali 150 pacijenata, od kojih smo našli COVID kod 11 pacijenata, to jest 7,3% pacijenata. 8 je bilo osoba ženskog spola, 3 muškog spola, prosječna dob je bila recimo 74 godine i prosječni dan hospitalizacije bio 13 dana. Ono što je važno za napomenuti to je da smo mi uspjeli organizirati premještaj unutar dan i pol. Većinom smo pacijente prebacivali u kliničku bolnicu Dubravu u dogovoru sa profesorom Sporišom, 2 smo prebacili u Rockefellerovu, to su bili pacijenti koji su zahtijevali intenzivno liječenje, a 1 pacijent je prebačen kući. Ono što je bilo zanimljivo, to je da smo imali 3 pacijenta koje smo zapravo dijagnosticirali odmah po primitku, to jest primili smo ih, onda smo čekali nalaze i onda smo našli da zapravo ipak imaju COVID. Jedan je imao tranzitornu ishemijsku ataku, drugi je vjerojatno imao epileptički napadaj sa nekim postiktalnim smetenim stanjem, a 3. pacijenticu je već opisala Sanja, docentica Tomasović, sa onom encefalopatijom koju smo primili iz izolacije. O njoj ću još reći. Ovo su bile neke slike, na primjer ovo je bio jedan premještaj koji nam je došao iz jedne druge bolnice, postoperacijski subduralni hematom. Sada kad gledam ovu sliku rentgena, rekao bi ovo je 100% COVID. Mi smo taj COVID dokazali kasnije,
ali nakon ona je imala negativan nalaz kod premještaja, na primjer. Ono što još mogu reći, osobe koje su dobile COVID na našem odjelu, imali smo 6 osoba sa ishemijskim moždanim udarom, od kojih su 3 osobe dobile jednu vrstu revaskularizacijske procedure. Imali smo jednu komplikaciju i zanimljivo, ta pacijentica je imala ovakva intracerebralna krvarenja i još osim toga je dobila posle plućnu emboliju. Imali smo 2 pacijenta, jednog sa intracerebralnim krvarenjem, jednog sa ovim subduralnim, a ovo sam već rekao. Sad, ako analiziramo te pacijente, kakvi su imali komorbiditete, većinom su imali arterijsku hipertenziju, fibrilaciju atrija, ono što se danas govorilo dosta, to je o bolesti bubrega. Imali smo 4 pacijenta, od kojih su 2 imali akutno bubrežno zatajenje u sklopu COVID-a i epilepsija smo imali 2, demenciju 1 i tako. Ono što je, zašto su ovi nama pacijenti dobili, zašto su ostali tako dugo u bolnici, to većinom zbog ovih pneumonija i uroinfekata koji su dobili za vrijeme hospitalizacije prije nego što su dobili infekciju COVID-om. Ovo su isto neke slike od jedne pacijentice koja je, na primjer, bila kandidat za trombektomiju s obzirom da je imala distalnu M1 okluziju, ali kako nije bilo prostora, vrijeme se gubilo, ipak smo je napravili magnet, na primjer, i tu smo na temelju mismeća između difuzije i flera se odlučili dati sistemsku trombolizu i rezultat je bio zapravo isti. A inače je zanimljivo da je gospođa već 2 puta joj je rađena trombektomija, jedan put je rađena na Rebru, a drugi put na Vinogradskoj 2017. i 2019. godine. Možda da je došla 2021. možda bi opet dobila trombektomiju. U svakom slučaju nju smo prebacili dalje na liječenje u Dubravu. Ovo je ta pacijentica koja nam je već pokazala docentica Tomasović sa urednim likvorom, 61 godina. Opet kad gledamo taj mozak, možda on ipak ima znakove nekog blagog edema. Ovo je slika rentgena pluća sa obostranim pneumonijama koja je izraženije sa desne strane. U siječnju sam se prebacio u Dubravu, tamo je bio oformljen odjel koji smo dijelili sa Merkurom i u periodu od 1.1. do 31.1. imali smo 48 pacijenata, 23 osobe ženskog spola, 25 muškog spola, najčešće su bile pneumonije, 78%, i imali smo 10 pozitivnih SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata bez pneumonije. Prosječna dob, ako gledamo one naše podatke, bila negdje, nešto su bili stariji, imali su 76 godina u prosjeku i prosječno su bili hospitalizirani negdje oko 2 tjedna. Mortalitet je bio nekih 16%, to jest 8 osoba je preminulo. I što se tiče premještaja, prebacivali smo ih na zrakoplovno, to je tamo gdje se daje onaj visoki high flow oksigenoterapija, i jednog smo prebacili u intenzivno. Ovo što bi još mogao reći, kažem, najčešće su bile obostrane pneumonije, jedna je bila sa ARDS-om, ali tog pacijenta smo dobili iz intenzivne. I ono što je meni bilo zanimljivo, što se ne upisuje, 8 pacijenata je na primjer imalo, to je nekih 17%, imalo pleuralne izljeve, mada se ti izljevi, kad se gleda literatura, baš ne opisuju sa COVID pneumonijama, ali evo, zanimljivo, na ovom našem odjelu je bilo dosta. Kad gledamo komorbiditete kakvi su bili, pa i tu je najčešće bila arterijska hipertenzija, kronična bolest bubrega je bila dosta često, imali smo jednu akutnu bubrežnu insuficijenciju, jedna koja je išla akutizacija kronične, koji su zahtijevali dijalizu i to, koji su dijalizirani na kraju. I imali smo zanimljivo, tu smo imali dosta pacijenata, relativno puno, evo 8 pacijenata sa nekom vrstom tumorske bolesti. Pretilost, evo, to su ovi moji podaci koji nije procjenjivana baš točna težina i sve to ne bile nekih 15%, možda i griješim. Šta sam ja tamo gledao, šta smo mi svi tamo gledali zapravo, pa gledali smo ovakve slike rentgena.
kad vidite ovakvu sliku, to je sa ovim pneumonijama obostranim, to je i ova tu, te pneumonije kad vidite, to znači da su to kandidati možda za high flow i to su ti teži pacijenti. Jasno, bilo je pacijenata kod kojih je bilo tih izljeva. Ovo su tipične pneumonije koje su bile prisutne kod ovih pacijenata s kojima koje sam liječio. Ono što je zanimljivo, kad sam išao tamo, kolege sam pitao u našoj grupi ima li ultrazvuka na tom odjelu i kako izgleda odjel. I odgovor je bio nema ultrazvuka i to je običan odjel, možeš liječiti samo kisikom. I moj zaključak je bio jasno šteta što nema ultrazvuka. Kasnije se to ispostavilo da je to stvarno jedna vrlo korisna stvar, a o tome ću vam kasnije. U svakom slučaju, evo 6.1. smo dobili ultrazvuk. I ovako je taj ultrazvuk izgledao, mali sitni ultrazvuk. Ja sam prošao neke tečajeve u ovoj COVID fazi, u COVID izolaciji, sve to. Prošao sam te neke tečajeve iz ultrazvuka pluća na engleskom i bile su od Hrvatskog kardiološkog društva. I tu je neki jedan sažetak što je ono najbitnije za vidjeti. Tako da sam ja zapravo radio ultrazvuke pluća pacijentima sa COVID-om. Pa bih vam htio pokazati, možda je to zanimljivo, kako zapravo njihova pluća izgledaju. Evo tu su jedna pluća, na primjer, kod kojih se vide izljev. Ovo je tu, ako gledamo, tu možemo vidjeti kako izgleda ta pneumonija na ultrazvuku. Evo tu je jedna pneumonija koja se lijepo vidi. Ovo su konfluirajuće B linije, ovaj znak je dosta čest. I kad vidite tako, ti obično pacijenti imaju težu kliničku sliku. Osim toga, ovo je znak isto konfluirajućih B linija, a kad ovako vidite više tih B linija koje ovako idu, to je znak intersticijskog sindroma, to je da su pluća, može se javljati u sklopu te COVID pneumonije ili kod kardiogenog edema pluća. I to je isto jedan takav pokazatelj, jedna slika ultrazvuka koja to pokazuje. A osim toga gledao sam i malo i srce, pa sam onda gledao, evo, ovo je jetra, to je jedna pacijentica bila koja je bila ikterična, ovo su je prošireni ti, na primjer, žučni vodovi. Dobro, ovo je opet jedan znak da se zapamtimo kako izgledaju te upale pluća kod tog COVID-a. I da, ovo je isto jedan zanimljiv nalaz, to je znak upale pluća, ali tu se vidi jedan veliki izljev koji onda poslije se i tu može vidjeti. A nisam samo to radio, tamo sam i kod ovih sumnji na trombozu. Trombozu sam znao pogledati i vene, tako da evo, ovo je femoralna vena i arterija. Onda ovo je opet intersticijski sindrom i intersticijski sindrom sa pneumonijom tu. Ovo su ovi CT koje smo također gledali. Ovako nekako izgleda, ovo je teži oblik, na primjer, sa tim ground glass promjenama, ovo je jedan izljev, tu isto ima malo ground glassa, opet izljeva, telektaza i tako, i ovo je slika ovog CT-a toraksa i isto rengena pluća kako izgleda, jedno i drugo usporedno. I da, imali smo još jednu zanimljivu pacijenticu koja je imala jako proširen vrat i onda kad smo na ultrazvuku pogledali, onda smo vidjeli ovako velike te limfne čvorove koji se onda poslije na CT-u su se jasno vidjeli ovako. Ona je imala jednu generaliziranu limfadenopatiju koja se i tu vidi, izgleda i preboljela tuberkulozu pluća kako ima tu ovu kavernu. I samo za podsjetnik, ovako izgleda ta upala pluća kod osoba koja će završiti na high flow. Ovo je jedna od slika od jedne pacijentice koja je baš završila na high flow nakon svega. Ono što bi još rekao, to je još jedan zanimljiv pacijent kojeg sam imao. On je imao 84 godine. On je došao iz Sisačko-moslavačke županije, tjedan dana prije prijema imao otežano disanje, nije mogao jesti, hodati, ordiniran mu je Sumamed, Cefixim i Dexametazon. Na dan prijema je postao
došlo je do pogoršanja, postao je smeten, dismoričan, imao je edimentozne ruke sa hematomima, imao je jednu anemiju, leukocitozu, hiperglikemiju, znakove renalne insuficijencije, hiponatremiju. Hiponatremija je zapravo, dosta smo često viđali na tom odjelu kad sam radio, fibrilaciju atrija, i u svakom slučaju on je imao znakove jatrogene koagulopatiju, terapiju od prije imao martefarin, i on je nama premješten na odjel nakon što je inicijalno zbrinjen u jedinici intenzivnog liječenja sa high flowom, ali nije više zahtijevao high flow, dobio je remdesivir, ceftriaxon, pantoprazol, primao je zbog ovih melena je dobio pantoprazol po onoj shemi, i nakon toga je on prebačen kod nas i mi smo ga dalje nastavili liječiti, da je on je bio kandidat za hemodijalizu, dobio je hemodijalizu jasno zbog ovog kalija i ovih nalaza, i posljedično to i zbog zbog anemije dobivao koncentrate eritrocita. U svakom slučaju mi smo u daljem tijeku i došli do njegovog pogoršanja, postao je dodatno smetano, onda je otišao u somnolenciju, ponovno se javila melena, hematurija, došlo je do progresije subkutanih hematoma. Ovo je dosta impresivan nalaz, tako da možete vidjeti kako to izgleda. Ovo su njegove ruke bile. U svakom slučaju za ovog pacijenta sam onda pitao da li bi ga vraćali i tako konzultirao sam se sa kolegama tamo iz intenzivnog da se ipak vrati. Imao je hematuriju jasnu, krvario je tu na mjesto gdje imao je dijalizni kateter, zašto imao je tu znakove. U svakom slučaju ja sam mislio da on ima DIC, diseminiranu intravaskularnu koagulopatiju, ali zapravo on to nije imao u nalazima. A zapravo on je imao COVID-19 koagulopatija koja je neki miks, koja zapravo on ima kliničke elemente DIC-a, ali nema laboratorijske, i tako, ali osim toga on je vjerojatno imao i tu citokinsku oluju i sve ove poremećaje što je dovelo na kraju do smrti. I još za kraj bih rekao, imali smo i pacijente sa kožnim promjenama. Ovo je sad pitanje da li je to neke eritema multiforme, da li je to neke promjene tipa ozeblina, da li je to u sklopu COVID-a ili je to u sklopu, kao što smo mi shvatili, možda neke mikoze. I ovo je druga stvar što se javilo kod iste te pacijentice. Jasno, oni vam svi dobivaju kortikosteroide i tako. Da li je ovo herpes zoster, reaktivacija herpes zostera, što se može javljati, što je dosta često, rad je isto to pokazao. Tako da to trebamo vidjeti. U svakom slučaju ono što smo još primijetili, kako tamo ne možete slušati pluća, ne možete sve to gledati, jedino najvažnija stvar vam je pulsni oksimetar. I ono što bi mi znali imati na tom pulsnom oksimetru da ne dobijemo prave vrijednosti ove saturacije kisika. A to je zapravo možda kod nekih, na svu sreću ovi naši nisu završili u tome da razviju akroishemije, ali ove neke druge stvari, te promjene poput ozeblina, to mogu se dosta javljati kod osoba sa COVID-om. I evo, ja bih možda završio sad sa ovim. Hvala vam još jednom. Evo, otvoren sam za pitanja i nadam se da ćemo se vidjeti, ako ne prije, možda u Puli ili Dubrovniku.